ner malaken yam kanas dialen kontin barash me bajaling kajan gwas me to kon koraj mo go liang mo togre wicha kanaser kana ulang charaj ma shala en wo bere wicha ka greater penal state jandanan gorno banyo ga yakel ate koraj me shakul lat gwas me wa ku ma sa sudan shike de injikan ka jakapin antam right corner ka dobrana shalat re rajadan bana kulilin kajan gwas me shala no shike tel communication and re wicha kanaser kana ulang chikan gak ban rajame ban jalinga gwa katin konte lat karodian antama re wicha ka greater penal state bana kalinga gwa ko dobadan en chaka non kaje mi jiram jidita kan konore ler kana me guru jen wo jender jen yok nas kokin ko de ler titi de kan kulo re jam gosentin gor kon kan wo de ko woten biaje ngaje no kirma yadit kajan gwaza me she gor no te ka mal mi beto re wicha ka South Sudan ko jan guru jen wo be bul mel be jala square ka do mishro dalot na me jentuk wongwani jeka shana men chalat gwas me shana jalat ka ban do badan ga kada ja ban jalin ka jalera me telecommunication ray which ko lan kan nasir chala do shaje gagan tama man ga ka je shala do shi kuma South Sudan chi ka right ka South African alo shi kuma South African chi ka cargo plan la re nyala danen la re mala ganship nya jel ka jida ka no ngade ka no ngamitidit no kanonga de ne bo chala do chika chopre wich kamala kal ka do bana chalat kija wa mal kal shijenen winami chika kap ka de ka do bana chalat kija gwasme antam right corner wicha ko lanka na nasara wa telecommunication amle haroda ko shukume ka jan gwasme tame she ngong no dong bala kur mudana le haroda wa chaji jak mijal ka wer ntama lo la te jel siang ko gui kanen go dong cha bunga chene to konti la local community tindre we kanasir ajen do badan en chikana lel kaja ne de kon babel gwasa me ne de kon tilla kwarn wer kon tindre kuma ka biya ngaje no kuma kirma yadit ne de kon tin ka kanore ana melet kene cha jien ka tada na gor kono de malder bin gaja ka jan gwasa me ko gor kono banti tib kon kelinga gwa ka dubri kon lede je ka rode kilen ngaru gaja de kon ngaje to kono te ngwan lat karudin amen biya ngai gwasa me re wish ko lankanti nyok biya ngaje no te ke dini te chakap la ke dini SSPD apte cha banpin kuma SSPD agwade dane ba general ba de kula nektin meje kor meje tore which kanasir la de into to shikring wa chikano longre which kolang chaga chukap ngwane no kan di rone ka tin ka dobrana chalat keje wa lukum jen wo beka banang lo kan di ne gwade me ka dobrana chalat keje wa ngwan kan lo lenkan ne to chuko bakal wukan yama mat ka dobrana chalat keje ne content re which in winami kan de ti wa chaga nyorba nori lo telemulariyak mi chala no de latkaka wa kan telekariyak re which in winami ko dobrana chalat keje ne content chika kap chana jamil ngwasa me ko dobrana chalat keje. There has been some confusion regarding the recent statement made by the SSPDF spokesman Lu Ray Kong about the number of war captive initially reported as 200 soldiers. Further investigation, including interview with SSPDF soldiers in their residential village, indicating that this number may not be accurate. We urge the public to refer to this first-hand account to gain a more accurate picture of the situation. It is crucial for all parties involved, including the National Defense Forces and the SSPDF, to prioritize transparency and accuracy in their communication to prevent the spread of misinformation. For those seeking further clarification or additional context on this matter, we encourage reaching out through official channel or monitoring credible news sources that are dedicated to reporting factual information. Ensuring the public has access to verified information is a paramount, particularly in sensitive contexts such as military action and war captive. Thank you for your attention to this important issues. Canadian content cha yen gwazame ba jenonge goro jenu ba baturian ki ba ka play gwazame ne to Canadian content asal fi nasir da bainat kun ma aywa wala ma muwatanin ما شاكلنا مع مواطنين لو في حيوة جوا ما بعرف كان شاكل معنا ده مواطنين ما في حيوة جمنا المواطنين يا جمنا كتيتانا لارجة مشي أودر نادي نقية أسرع حاليا في ناس بتكلم عنه
الناد الفرة الماشي بيود الناس باقي الناس ما مصدقين ها اوكي it's okay قول بالله كي جوده كلا it's okay ورا في ناس بيتكلم عنه shit kamaling yan magwas me la tourne me ne yan ta de kane di kel raw diok ngwan di bakal barabadek so shane badek sha ka tourne ke lat gwas me a video nan by the way so bi ngaje no a video mandan lero do gwas me kamandan sha gucha ta dana sha lat ke je en woni ti kare which ko lang de yana gor no de yana gor so murai kon gatin kon lat ko rodian revision binami kate goro ba ngaje gwa ko shala do take misinformation into topke alaji ss video ba kanene de shop ko kudang raw e tegre which ko lang do no ne den cha video lat gwa da mene kanete ti so munyo da gwa no de kon larno kabadak no dh bakal baro no bada gwasmen so kane bada katada nen yan mo gwasmen do no ne to wan ku kan information to window e kane ti ku dangraw ajana ku len gwasmen right na cha ga jogo no aro ni yen so ba video den baje nywa ga yekel ka kor gwasen be ban man dana ku kon focus sinen tama koren bere wish kana sar she man chala ye gwasmen katikan kadde ni ken tetere tetekel kan wore so gorje no dien nyak lan tam chala do telecommunication kare which ka na second walang lo shi kan network kana ga kajan do badana inshallah tan biya ta gamal bye bye